No. What trick or two? BU Bu NG gak Bu? Bu. Oh, suara saya. Kenapa? Sakit ya? Nabrak batu gua. Sumpah runcing banget. Bismillah punten. Makan apa, Mas? Makan mie. Pakai ayam kah? Mau lah kalau ada. Iya dong. Bukan ayam loh ini. Mau suai. Oh, what trick or two? Masalah ekstrim banget ini jalanan. Masa gue nyebrang sini sih? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Kata gue jatuh aja. Udah. Kadang bikin aku kesal. Tiba-tiba Skuter no passarinho, ó. Aqui é o sabiá aqui. Matahari terbit dari Jangan langsung tengok orang yang berada di arah jam 3. Jangan langsung tengok. Ih, ngerti nggak sih? Jangan langsung tengok. Kak, jangan langsung tengok. Mana orangnya? Pakai. Barang naon, ah? barang. Barang naon? Itu barang. Alfamart ya, mah. Oh, what trick or two? Oh, what trick or two?